دما خوش ما بینارن روجاوا تي في ام برنامج تایبت بورنا و بمجاره کنو و پرگرینگ و حساس را مجاره بیست اتفاقیه 29 چله گودنا برای هیزن سوره دموکراتیک قصده و حکومت الشامی یا دمکی ده چه بو اف اتفاقی حردوالی پرگرینگ دیدن دا کوشرک نافخویی گوره لبر وره گرتن و ایدی جبو سوریا کنو گاوین گرینگ دا کو دبرجواندی گل سوری ده ورن آویتن بطبیعت اگر بحث روجاوای کردستان بکن دوزا کردی و د چه آسته ده و د چه مرحله ده به پشتی کو رکفتنا 29 چله گوهات امضا کرن اما بحثات عالیه کی دین ده شر تایبت اما گو شرین گو لسر مالپرین جواکی دبه یان شر گو آخافتنین نه گنجاو نه گو لسر لگوری رکفتنا 29 چله ده گو لسر مالپرین جواکی لسر تلویزیونان لسر کانالان سر مدیان گوته گوتن دوی آلی ده چه قاسی باندورا خوانی نینی لرکفتنا 29 چله دکن نهاجی رکفتنا 29 چله یادنا برا قصدی حکومت الشامی ده چه آسته ده نه چه قاس گاف هاتن آویتن هری داویشی بویرا گوه جدید لچلبی گولوی در قومی گو حکومت الشامی یا دمکی لگوری خو کسکی عیار کر ریوبری آوی گوندی کرد بکه گو گریدای کوبانه گولوی دری ریوبریا شرداری بکه او جین رازیبونا گلن کوبانه و همو نقاشان از به میوان خوانی گران بهاره بریس حسن محمد علی اندام دسته ریوبریا مسدی بخیر هات ناتت کن زور سپاس تفلی برنامه ما بو نفخیر خوشی دم زور سپاس بریس حسن مجه که دست بکن رکفتنا 29 چله نابرا قصده حکومت شامی یا دمکی ده یعنی حطانها ده چه آسیده گرینگیا خود چه گاوین ارینی آویتن و دالی نینی دهی چقاس باندور هبو گو رکفتن گو هر کس یعنی دبه گو هنگ دخوازم بخط منجی لی او باش او گو رکفتن بگی آستکی گو بداوی ببه و بسر کبه دا کو سوریا کنو ورا آواکرین کرم که سپاس بوی و کوام دعوتی و داره کرن نها بگیشتی سوریت به وجوهی که نور در بست به یعنی سوریا پشتی بده سالان حکم رژیم بعث اسد و پشترا کروی یعنی حافظ و کروی نه کتی به وجوهی که نو به وجوه آوا کرنه به وجوه آوا کرنه سوریا نو چاویه اف به وجوه نه نوسا به وجوه حساس یعنی حسانه نه نوسا بسیطن و به وجوه نه خباتی که پر مزن دخوازه که ام بخوازن بر و پیوجی همو طرف گرس هول بدن چاوا که سوریا ایدنا و نگری سوریا بعض یعنی و نگری سوریا کی دیکتاتور و نگری سوریا کی یک رنگی و نگری سوریا کی به یک زمانی و نگری سوریا کی کراستنی تمثیل بکی دوی درباری دا گرینگی که کو دیالوگ دست پی بکن و اف دیالوگی کو دست پی بکن جبوی کو سوریا آوا بکن جبوی و اما وکی مسده ما گرینگی دا اتفاقه دهی آداره و اتفاقه یکی نیسانه و داویج اتفاقه 29 چله چما جبر کته اتفاق تنبه تی اتفاق نکی تی شر بکی کو شر چه ببه گلک هیز هنه بر جواندی خود نوا شر دانه ده نوا شر دا و بخازنه طرفه کی دستک بکن طرفه کی دنه و بکن و ببه فودا کی و شر بخوره کاو سکتینی یعنی انجام شر چیه؟ انجام شر و به سبب کو روخاندن چه دبه سبب کوچبری چه دبه سبب کشتن چه دبه سبب ویرانی چه دبه برین مزن ده جواکان دا تینه وکرین یعنی روشکی او چه دبه دیدن نکانی برین زوزو درمان بکی جبوی و اتفاقیه 29 چله گرینگی خود چه هه؟ جبوی چی گرینگه؟ ده دیروکا سوریه دا جاره یکیه و سوا اتفاقانه چید بین گرس همو طرف هستیار نزدیکی ببین یعنی به حساسیت نزدیکی ببین نر حتی و زو و سوری دا زو پیک نیه با اتفاقیه چما؟ یعنی عقلی کد سوری ده ای کد دستلات داری کد تین سر سوری حتی عقلی ای کد مثلا ببیجن ده سوری گشتی ده بیه ماله وقت بیه چانده که بیه ثقافت که عقلی که پر رنگی بونه قبول ناکی حتى مثلا دما رژیم بعث داجی ای کل هم بری وان بوجی یعنی پر رنگی قبول نتکر یعنی آن هاجی
إيه هناك مثلا بيجي أبي حكومتها وجهاز إيه شامة قبول ناكن أو نش برنجي بني قبول ناكن وبنافي خواب تشتكي دينجي لكن شما أبا بي چاندكي بي ثقافته جبوي في وسانجي خواه بنا اف سانجي أنا دفيكم معرف پر حسابك باش بكي و حسابانا بكي يعني مثلا كردان بحسبينه كرد ابو 5 سال 6 سال 7 سال جرك كوا جمهورية سوري هاتي تأسيس کرنه چه بيه كرد بي پار باورية كردان تنه جبوي ويجي كرد وي هر چشتك زوزو باور نکنه جبر كردان گلك سياستن درباري خدا ديتن سياستن ايه كو ام ببجن كاميرا عربي ديتن سياستن كرد بي ناسنامه کرن ديتن سياستن كردان مكان بناوي خوا ناسنامي خوا بكرن انها توري اتفاق geçeyke o biki vay vay zahmet jbuy ve revebrên siyasi divek ku ve mesele berçavan dikin pêvacuye ki avakirine ve ev xwe heben tehaddiyatê ve pir heben ku eger va ittifaqa çima em giringî dinî serkeve evaya revetkil pêşî Sûriye kînû ji ber binêre di Sûriye berê da dîroka Sûriye bin ti caran te ittifaqê resmî nivîskî te dîtine tinene carê yekê yani ittifaqekî tê imzekirin û ne tenê va dünya û alem jî destek dike piştgirî dibêje lazim e va ittifaqa pêk were ev çi mena xwe evayî ku em pêk bînin yek niha divê ittifaqê da işte wê asayişa herêmê hebin divê ittifaqê da quwetê eskerî wekî lîwayê wana hebin divê ittifaqê da xusûsiyetê herêm xwe diparêze evaya pêk were çi çê dibe يعني معناه خط بنجاهك سوري جنودا سوريا نو وكي كو ام ببجن جزيره دوي دس بيبكي اف اتفاق كل جزيره بيكوره اذنا رنج سوريا تيجو هراند يعني افاي و سانجي خابنا فقط مثلا بالي خاب ديكي اجل فيدر اتفاق بيكوره واف اتفاق ام بيجن داوي خصوصيات منطقه تام وري انا هناك قاف هاتنا افيتنا وهناك استنجي هنا ليه وتشبه ملتي سوريا دي وبيجي في موديلي الجمع جي بيك بينا وك سويدا ويبا موديلا الساحل جي بيك وري الحلب جي بيك وري وبيبي كو خلقي منطقه خصوصياتي خهبن جبوي في جرينجا جبوي في جرس سوري كيشكي بيش جريا في اتفاق بكن جرس بيكاتي سوريا دا كيشكي بيش جريا بكن ها اي كنت بجام باوري ناكن لازم تشاو هول بدنا مشاو بيك بينن يعني ما دام اتفاقاتي كن ابد بيتي كوشينك يعني اف خلافك وجارنا تشيد بن او تشيد بن افا تشتكي طبيعيه وتشيب بن جبرتش مثلا حكومات تفكري شوا لازم كنترول خو دسلات دار خو سر حردري هذا اذن شوا تفكرين هم بر حكومته لازم ام خسر بن سر بخبن يعني او تنبي اب وش شراها به حتى نيكو ام بيجنيكي تيكوشيني جرجا ازدمم حتى انها قافي هستيار مثلا بنيره شر هاتي باراستنا منطقه هاتي باراستنا ضد اذنا ريل بيشي سياست كي نو تيكوشيني كي نو ود كي ام چاو كان بن اواكرنه دبكن جبوي في جرينجي اخا هي و بنجها اواكرنا سوريا نو اذنا دميني كو ام في اتفاقي تشتي بكنا ماده بيشتا لجنه دستوري چه بكن دستور سوري يعني دستوري دا گوهردن تنه کرنا بس گرزم چه بكن امجي سياستتكي سترات چاوا وا گوهرتنانا كور بكن اف گوهرتنانا ببه مال سوري تفدا اذنا دنيا جي في دستك دكي پشتگيريا في دكي جبوي ويجي پر بهستياري پر بسياستتكي وسا زراف گرس مري باش حساب بكي وسردا بچه افايا بشعارا نابه افايا بگوتني كنت هفدت توانبار بكي نابه تي تخازي آوا بكي آوا کرنه دتي تحمل بكي برين پره قاندي برين ايشيغا تپر به تحملها ويج بوي كتبيچي چار سري مثلا دقت بك ديزاينه كده بيرد بجن الام المخاض دايك مثلا تنيري كو جبوي ولادتك نو تشيبه تحمل دكي ايشيغن اي زاينه افجي زاينه سوري نويه وي ايشيغ هبنا فقط بعقلانه ام كب سردا بچن وي ام كان بنا وایا ببه مزگینیه کی جبوی سوریان همو پیکاتی سوری الحمو جغرافیا سوری
دستبيكا سوريا نو ويج اتفاقا اي بيستونهي تشيلدا بيكوري يعني تبحث أستنجي أنكر يعني تجي آني زمان جرك أف أستنجي ورن درباس كرن تاكو أفري كفتن بسر كفه يعني ميناك تجي بخو بحث أستنجي أنكر دو بويرا جوجل تشلبيه شيء بويا جريداي كوباني يعني مجارك ولو جرك شوا ورا بيرا يعني أمبيجن تحليل كرن يعني أمبيجن شوا جرك ورا شارة سر كرن يعني ميناك وقت برز جريكا دو يعني نها بنر شوا نها البته يعني اف چاندا كنت بخلكي هريمي النقاش كي ناهين عقل شيء يبوي حكم مثلا رجيم دبيجي اشتا ام مسؤولا ام قرارا ددي عقلي هذا هي نها تنه ابايا بتيكوشينه کی جواکی تکرن بتيكوشينه گل تکرن نها مثلا ببيجن بويرا چلبي چه وانا چد فكرن اول باش وانا ممكن انا دبيجن اشتا از هاتم تعيين كرم مدير منطقه از بچم هناك بلكي هناك كرد جبلي بكي بلكي هناك چلبي جبلي بكي مشكله ندور ده مشكله كرده تا اتفاق كري تا قلتي خصوصيتها في هريمه ويشغه معناتها اتفاق بكيرا كري تبقى صدر كري تا اتفاق بخسري كري ويشغه جرس فما سلاناها بن ايه چلبي بنجي جرس طلبك ببيجي ام كيف نقاش بكنا جرس مثلا ببيجن محافظه ايه حلبه وقت تعيينك شيء بكي جرس وري بونر نقاش بكي وبيشنياري وچنا قصد وانا بهفدرها هفديتنا انا ما انا هيئتك رئاستي بل مشكله فردا قماني ملتك وتشي دبن يعني بيكو اراده جواكي اساس بقرن بي اراده قال جوردا هناك تعيينات تشيتكن ابايا بلكي ام ببيجن سبادا شلبي بر نبي برسي فقط كو افو ذهنيتك سبا كان الحر داري بيجن ام تعيينك ده ابا ريفت كي كل بيشي ذهنيتك دسلات دار ذهنيتك خفرت كي ابا يجي خطره جبوي في برتكا ملتي كوباني باشا يعني برتكا يعني لازم او به وداخويانيه خو سريجي يعني فاتشتانا لازم ورنا نقاش كر ريفابريه كيفر هي وتفر ريفابريه اتفاق كري يعني هم آليه كده اتفاق دكي هم آليه كده تبجي ام بيك هم جي آليه كده تبصري خد شي قبان انا مثلا الحسكي قال لك تش نقاش دبل هناك نافتنا بيشنيار كرن هناك تنا رد كرن ديالوجا هناك او بليد كن ايه حسكي برتكي خدني كوباني جوسا خسري يعني وانا اتفاق ده قلتي هريما كوباني هريما كي خسر به خصوصيته وهبه اي باشا باي جرست وانا النقاش بقي انا مثلا سبا مثلا ببجن هذا تعيينات انا بريفابريا كوباني النقاش سبا هالبجارتنتين نوسا هالبجارتن قال لي الويدري قال لي كرد ويرا داخل باللي بقي بلكي هناك يكون هذا ريفابري ده انا سبا درنا كافنجي بلكي قال ببجي هناك يدندر بس نهاد فيدا ميدا تب قوتك كيرا تا بهيزة كيرا تب منظومة كيرا تا اتفاق كري لازم تبوانا رجي نقاش بكي بيجني اشتا افاد بنا برسكريك اشتا اف برسكريك چه گرگه ده آلي گرگه يك لازم الديالوج ده طرفي كو الديالوج ده لازم روجانا في بين زمان ده او طرفي ديالوج هيزن كو دما با اتفاقها تي چيكرين لازم وا اتفاقنا وا هيزانا جي آگهدار بكن يعني دمي وا اتفاق هاتنا چيكرين اف اتفاق نكو ام ببجن تاني راسته ده طرفي سوري بهفدرا دكن بس بحاضر بوني هيزن نافنا توجه بو جرس بيجي بني وحمويا وا اتفاقا پشت گیری کرد ون حمود بجام پیران پیک وره بس نال سر عرده پیک نه جبوی که آوانا جا آگاهدار بن وسیله ضغط يعني رباز تيكوشين اد بجم آلیه کیدن چیه گل جي اراده خابده ديار کرن گل کوبانی کانه ببجه يعني مثلا انسان چلبي كره منه زار منه بس و در ریوبریه کی مه و مرحله ده وانار نقاش ببه ذاتی کی جانی کو خدمتش ملت رو باش بگه ام پشتیریه وی بکنه یعنی هم دخوازنه کو خدمته لی تجاره که ده بر ریوبریه که تجتا گوتی وار ریوبری دمینن و توانا ناس نکی تبی چینه کدن ابایا اندیشه هم پرد کش بوی ویجی تکوشین ده آلیان آلی
ديالوج دا لازم اف هيئه تفاوض تكون وانا تخين اف وكي بن بكرني اتفاقه يك ويك دين بونار نقاش بكن اباي آگاهداری هز الناف نتوي وك رايك گشتي شيء بكن كو بنر اتفاق طرفي كو بيك ناين اون علي ديجي قال لازمه هشيار به يعني قال هشيار به هشيار بونه کی چاوا بزانبون بعقلانه يعني ام اراده قال لي كردن لفدرن قال دركه مثلا ها ببجن قال ببجي 10,000 انسان دركه ببجي يا اخي افا ملت چلبي ببجي باشا وفا انين و اراده مجي نگر باشا الفدري مجلسك باشا وملت چلبي كوم كريه نا وحمو ملت چلبي جي كوم كري كو نيرين بدنا هين ملت ترسي فگري ودري اف تشتي بويري بن پيكرني كو هاتنه كنا جبوي و تيكوشينه كي كو لازم وسب عقلانه كو ام تم كو كانبن چاوا يعني ببد وسيله كي دغته كو انا بزن بكو ام نكو ام بيجن وك برانبري ام دخازن چاره سري به ام خدي چشتي راستن ام راستيان تي زمان بله بريز حسن يعني تبخجي وككسايت هم مساديجي ونقلك برنجكي بوزيتيف داخفن جبو چاره سري جبو سوريا يك برنج جبو ديمقراطيه جبو ازاديه جبو جيانا كايدي ملت سوري قالكي وستيا داليه كيدن دج يعني دخت هنت سوريا دده مساله قوتن النفرت يعني خطاب كراهيه ام بيجن داليه بوزيتيف ده و چقا سركفتنه و دستك بدره كفتنه و قوتن النفرت و چقا سي باندورا خوني نيني لري كفتنه بستونه چليبك بنر انها نفرت دالي وهنا كرد اساس سر روجاوا بونيك كردان آلی حزبی او گید در باسکر قضیه روجاوا دوزا کردان لروجاوا کت خطری کردو فقط نها د نوا کردان دا جهنک دخازن ناکوکی بکن کراهیت پیشخینه اف لازمه خط کی سور به کرد لازمه ناف هفدا یا کرد نو همو ام دبجن پرسکری کی مهنه ام شونه بهفدرا ببن آلی کار ام شونه هفده تمام بکن ام شونه کو به صبر نزدیکی هفته ببین هنک دخوازن فتنه ناف کردان دا چه بکن اوایه جی نباشه خطریه چما از بید بینیم زمان اف کراهیتی کو چه بید دجمن جه فایده بید مثلا دقت بکن bu yerek çedbe ve derhal diji hevde idena pırçti ne baş ya bu zamanı aklana hem çareser bakın yani em bervavalate ki de dişine abadkin beri kişki lazım em lehevde bakın em lazım hassasiyeti hevde berçavana derbas bakın em lazım yani çedbe beraber mesela ha em bebejin gellek insan hene em bebejin oldar ne em de bejin hassasiyete izidiyan ev bakın belki ev oldar İslami bir izidiyan bavar nakı. Hem izidiyan işte bejin te bavar te hususiyeti wana muraabke. Hem işte bejin ey Mesihan jibekin. Ve hem de bejin mesela bırak Kurd Araban bekin, Arab Kurdan bekin, Süryaniyan bekin, Asuriyan bekin, Ermenan bekin. Hamuyan ve sabra hassasiyet amelhem berbe. Vaya naf Kurdan da jigeres vahabe. Yani Kurd ginnel rengeke. Kurd ji bahçeye ke yani. Yani Kurd per renge. Kurdan bineret vakti Nevruz'e derket beri ve çendere Nevruz'e neri. Rastini Kurd rengi tabiat edin xoda edin. Tilwan de neri bi tabiat edine yek. Ev çelenk buna Kurdane. Bes vaya lazım nebe ku em bibijin kerahiyetu hevde biçuk bikin hevde takzim bikin. Ev zarara ev hinek pehane hamu kes lazım de video be. Taybet ji medya civaki lazım vi ali da hassas bin. Kesin servana lazım hassas bin. Yani jbuyi ku beparezin hamu kesime. Yani lazım vi ali da hassasiyette ki pirmezin vere ukrin ucar heji te hinek tiştan dikkat ne ki tidana ne kan rel peşe bigri kurd be. Jbuyi ve dve demme usa hastiyar da ember ve تکذکرنا مافه کردان و کرد ایدنا 200 سالی دا ببناو یکیتیه که کردان گرگه ده همو آلی دا لازمه کرد هفبش بن ده راگاندنا خدا هفبش بن هف را آلی کار بن هف ده خورت بکن ده آلی ریخستنه دا هف کار بن ده آلی جواکی دا هف کار بن ده آلی جماهری دا وکی مشو میتینگان هف ده را یک بن چاوکو بنه را ایرو
خطری سر باشور هی ملت ما پشتگیری که چاوا خطری سر رجابا بو پشتگیری صبح خطری سر باکور هی ملت گشکی پشتگیری یعنی کرد هر دره لازمه وسا پشتگیری سر رجالات نا اوه کرد پشتگیری دکن کرد لازمه اف به دعوه کی مهج بوی و دعوه هم پشتگیری بکه ام دفج واگو تنی بچوک او برد اف تشتی که ام هفته بچوک بین تی چه فایده دی بینی تی هفته بچوک بکه دجمن فایده دی بینی belki em bibêjin yek wekte kar nake, tu wek min kar nake, ez wekte bes çawa dibe cemekî mezin ji gelek qaniyan çêdibe. Eva ya wê Kurdistana me azad, Kurdistana mezin ji çemê Bakur, ji çemê Başûr, ji çemê Rojhilat, ji çemê Rojava wê wisa çê bibe. Wê vaya têkilîne baş milletin Arab ra jî bike. Yani ku em hev bikin. Ji bo vê ev kerahiyeta yekê lazim e nav Kurdan de. Ku em nav Kurdan de rakin, yani va Kurd bi aqilana nêzik bibin, ê ku kesê xwe bizane û ew dibînin, lazim e vê binêrin, yani ez va gotina bike çi zerar heye? Çi fayde heye? û çi zerar heye? Fayde û zerarê em bidine ber hevde û em gorî wê qire. Nav Ereban da jî. Niha mesela çawa dibe? Wisa lê hatê teswîqekî ne baş çê dibe. Mesela qadiya Kurdî, qadiyekî adil e. Qadiyekî heq e, lazim e pirsgirêka Kurdî were çareser kirin. Yani pirsgirêka Kurdî di Sûriyê aqda esasiye Sûrî. Nihat ciyekî benekî gelek girêk çê dibin, girêkkor heye. Ti girêka esasî vedkî girêkî din biçûk jî vedibin. Girêka kor e a rojhilata navîn Kurd in. û a her welatekî de jî dîsa Kurd in. Ji bo vê jî pirsgirêka Kurd nê çareser kirin, ne pirsgirêkên Sûriyê têne çareser kirin, ne pirsgirêkên Tirkiye têne çareser kirin, ne pirsgirêkên Îranê. وحتى برسكريكين كردان العراق يجي اف هريمي كنا نهاد بندستي هريما كردستان دان العراق او جي نيتشار سركن وسبب بإشكالي لازم حمو ريتشار كركوك او اف هريمن اي كودن لازم با برسكريكانا ورنا تشار سر ما بس دام تشي برسكريكين اساسي لازم ورنا تشار سر وببنين نها مثلا سوريا دا لازم ملت عرب ملت سوريان اسوري ارمن تركمن تشوف عم بكن اف حلقه ديا كردي نبي كراي ev yani niha ku pirsgirêka Kurd werî çareserkirin rêl pêşî pirsgirêka pêkhatiyan jî vedibe. Ana mesela pirsgirêka Kurdî Sûriyê wê pirsgirêkê Aşûriyan jî têkeve rojevê wê Sûriyanan jî têkeve ana Sûriyan jî dibêjin lazim e mersûmek ji bo wî me jî derkeve. Wê pirsgirêka Alewiyan jî pirsgirêka Dürziyan jî pirsgirêka hemûyan yani destekbûnê vê helkirina qadiya Kurdî wê va بس كوفا بترس وريه وكرن وريه خبطاندن افد بمشكلات مثلا وين برسكريكا عربا جويه بتش نا ايه سر حكم تشدكن مثلا كردي استثمار دكن مثلا عربا رد بيجي دبينا كرد هنا خطر سرما اجبوي فيجن هذا بحثي ند ديمقراطي بكن نا بحثي ما في مواطنه بكن نا بحثي نظام دولة الدستور وتشتام بكن نها ام خطريه كي سوري كي بارشب جبوي فيكو برسكريكا كرد دو ببي إذا رجيمين للشامة حكومة إيكول شامة تم تنردن نكان كردان بكن عاداته كي سر عربان دغد وكردجي باش تبلم شتنها اف خطابه كراهيتي جرسم جفر درد كبه تسويق شاش بوي قضيه كردي هناك شوا وكي كرد الهمبر عربان قضيوي نا كرد حقي وانا ظلمه كيدانا وظلمه جرس رابه چاره سر ببه اف ظلما را نبه چاره سر نبه مشکلات کردی مشکلات سوریه عرب لازمه وي وكردجي لازمه وسا تعريف بك نوكي كو امبيج كرد كي چبكن عربان بتشوك بكن يان الهمبر وانا انا هوسا لي هاتيه بالتايبت قال لك ريك وريباز نباش تنخب مثلا في قامشلو للجزيره وصل لي هاتي كو يكي عرب يان دزك بي يان يكي كردي يكي نباش بهفدرش وي بيجي بوس بافچونكي كردي عربي وحال يك بشتري يدم بكي سرسري ما يكي دز وبي قهرمان نابه دزه برا كيبه يعني كيبه برا افا كرد جد بي عرب جد بي بوي به اف خطابه كراهيه ايكو تمشاندن هفدي جدكن باش فيدا چنه قال لك سياسة وشرتي هنا دخازن بفي خطابه ببي فتنه جبركو ببي فتنه نها مثلا لهريم دا كرد الهفده بكن كسك نكون رجيم شامي نكون السر كردان سياسته بك موقف كردان يكن
اصلا هر چهار پارچه کردان دل هد بکن پشت گیری بکن تاوی که ام ببیجن تفکیری وانا جودانه بس درباری اوه دا یک خط کی وانی سور ہے قضیه کردی هر دره دا گرس وری چاره سر کرن و ویو دولت دا اصل رجلات ناوی دا نکانن استثمار بکن موقفه کی هف بش 6 میلیون کرده و زیده تره مثلا ها کام ببیجن که وسا که کرد لهب بکن نکان اینها که کرد و عرب جی کرد و سوریان و آسوری جی یعنی افاناجی که وسا لهب نکن هنک هیزی که فتنه ناف دا چه بکنش بوی دست خواه برد نسر مثلا دخوازن شرکی کردان آوش شره چطه که ببیجم حتی نها گلک سیاستین و شرطی هنه چد کن کردان برین دکن چاوا برین دکن وی کردان برین بکنه ناکجن وی کمکجان بکنه وی کرد رابن و جبوی واد دولتانا کنترول بکن یعنی پیرد بجن او بکه پارچه بکه و برده هفته جبوی تسر تحکم بکی دستلاتدار بی گرس ام وی بگوهرن yani geres em bibinin yani ev siyaset değil sermetine meşandine kerahiyet ve dibedi. Ana kerahiyet ve davi ve bibiçi mesela ve deri pefçinekçe bir şerekçe bir mantıkan nav hevde. Nav hevde de ev şerreçe bibi ve encami xo bibine çiye. Jibuyi ve çünkü tarafı Arap dibe, çi tarafı Kürt dibe, çi tarafı din dibin. Yani hitaba kerahiyeti ev hitaba zarar edildi. چشته کی کمریکه گاوه کرانه گوتنه کی بکی گرس مری حسابه که وینده میدا گرک دکی که ام همو طاقه کی ایجابی او کن شورشا پوزیتیف ام بدل مشاندن یعنی نها تخرب بکی تپر رش بکی تو بکی چه فایده تدبینی حتی نها دجمنا ورقه سال ام رش کرن گوتن وانا تروریستن گوتن وانا ترکی چیانه نظام گوتن وانا کوکی وان عربن فارسان گوت وانا چی کردمان yani tib negatif ti rabi tijav biki devek idna taqate ki icabi amedin yani rebazi çareseri çine em rakhne bikin rebazi rakhne ko avad ke çiye ne bimeşin rakhne silah ki de deve te baş ne di xaptandın te dikuji de demirini yani bes ku te baş bidi xaptandın te kani çim ki hem rakhne biki hem ji ava biki ev gerege ve demedi همو کسین ما دوی دمه دا به طاقت کی ایجابی هم نیزه بنره دمی که املهمبر عرب هم طاقت کی ایجابی نیزک نبن املهمبر هفته جب طاقت ایجابی نیزک جبر ذهنیت که ذهنیت پوزیتیویزم دتا دا تنبه ذهنیت که تشورش پوزیتیویزم پیش نخینی ات وقت به سیستمی کی وقت به نهجه کی چاندکی دبه چاندکی اف چاندا چه دبه تدناف خدا جيت ايجابي نيزك بين نهار جمع برداود ناف تفجرك كده جو ساده ناف ريخستنك ناف حزبك دي مثلا هوالك يوند كافيك ماسي تدنير الدنيا سر بيدا دخبتي ياو تيفاي بكي چار سر بك ما كي ماسي كري ذاتي كو كانبا وي چار نم معرفتت كي ماسي يكي ببيني بزعيفتيا وي تبسر دا بچي توكي مثلا ناف حزبان دا جي چه دبي تدنيري هوالي هفدنا به هفته کاری کید که روزا دیدن کش هفت جدا دبن یا تو گوتن نامینه سر هفته نباشه اف نباشه جبوی و عالی او پوزیتیف گرینگه که مرف عقل جمعی وسا درخینه پوزیتیف نزدیک ببه باور بکه و اما همو سیاست السر متن مشاندنه گی والا درخینه و تشتی که کرد تکوشینه به 100 سالان دکنه ببین نه دم ویج مد خوازه دوی دمه دکمه işte gerisi em nav xada pozitif bin em nav xada hevde tamam bikin hevde rakin hevde mezin bikin ke masir ne hebun em rakhne bikin bes em hevde rakin em hevde çuk nekin ya dijmin me çuk dike em hevde çuk dike dikkat bike yeki çuk bike te çe fayda jedi zati dijmel te tamaşa dike dibi valla avana işte zati birab hev kevin و دور از شوار حکومت işte em جعینات dijminan lazım em çibkin em ticari hatta sure Kürdi derbas nakin. Ticari em yani her Kürdeki me ci kadre kıymete. Şaştı kirne mana şaştı derxin. Mana qandi tayeki kuhabeji geresem desti xabavni ki derxin. İnsan neticede hastır. Dedema alikari bir kira biki. Dedemi tengda tepera bibi alikar ve çibibe ve bir bahse.
جبوی و سوسیولوژی انسان دا بنر سوسیولوژی که ام وی اساس بگیرن و چب مثلا ها جواکیل و داره جواکی مای عشیران دقت بکه مثلا تنری مشکلات نافده عشیران دا چد به اگر کو پوزیتیو نزدیک نابن دبی شر و پفچونش هفته دکوجن فقط تنری کو طرف گاوه کی بر بچاره سری داده طرف دینجی داویجه حجتنا در دخینی چما وای وات شتاکری ایدم وات شتاکری جبوی و چند کم به همراه دگنه اتفاقه بری و آنال کوبانی 14 سالنا مشکلات که بو دنابر جبنه و آشمیدا تم به نیگاتیو نزدیک بون و هنه کانش دخواست نیگاتیویزمه پیش خینن چارسن پیچه که من طرفان پوزیتیو نزدیک بون به ایجابی نزدیک بون یا نه مثلا ام دیجی هفته بچه من یکی دکوجه و حتی کنگی بچه اول كنت سياسي ده جوابك ام سياسات كردي هفده بتشوك بكن تنا بكن او يعني افتشتكي علميه مثلا يك بتشكي مازن بو خبر مازن نبينه نها الدنيا ده الكترون بروتون و نيوترون هنا وانا تاثير دكن انا تبر اول كي رب مشى برف به دنگك در كفه اشودك چيد به معناها دنگك اشودك چيد كي يعني انهيارك سلجي چيد باندور دکه جبوی و انسانان که تپچه کی تلخان هری تمزنی چوک نکه افاینا معرفت تچاو کانی انسان جب خارا مزن بکی تچاو کانی به انسان سری غلطی اف معرفته سیاست آمده واقعی ماسیانه هنه از هیوی مکوانا دوره دبنه سبب کراهیت و دبنه ناکوکی وانا جورته را بله یعنی درکفتنا بیستونه هیچلیه ده مساده جگاوای کمین ده دخیانی جی بلاف کرن یعنی برکفتنی را و گله گاو آویتن یعنی حتی وی دقیق حتی وان کلیان ده جبو پیش روزی و رولا مساده و به چه آوایی به و چه گاو بین آویتن به تایبت ده هم درکفتنی ده و سرکفتن آره کفتنی ده و جبو سوریه کنو نه مساده yani koalisyoneki Suriye و سر asla Suriye'de şöyle. Evre keftin de navberi herêmekê da çêbû navberî hikûmeta vegihîz çêbû. Ême wek mesele em çawa lê dinerim. Yani ev ittifaka ku çêbûyî em kanin bikin malê Sûrî. Yani em vî alî delin. Yani mesele rola bilîzê em bi hemû partiyên Sûrî re vê nîqaşê dikin. Em همو سوریه ده بحث دکن همو سوریه ده hemû Sûrî'de. Partiyên Sûrî re li Şamê, li Sahel yani em dibêjin ev tiştê ku di Bakur Rûjhilatê Sûrî li Cezîrê çewî navber Qesedê ew de tiştekî baş e. Ev diyalog bibe malê Sûrî giştî. Yani îdina em Sûriye têxîne pêvajo ev. Mesele ser vî esasî kar dike. Yani mesele berê ana di pêvajoyekî guhertinê de. Yani dixwaze alî em bibêjin mesela ana komîtê xwe çêkirine di alî siyasî de dixwaze piştî vê rêkeftinê ev guhertinê çêbûn mesele wê çawa be. و حتی عالی ریخستنی ده و چابه گوهرتن مسئله ده جی گرگ دکن و پیشتا کمیته خوی دیالوگی جی چه بکه او و دوی درباری ده وکی او کی اعلامی کد آستی نتوی سوری ده جی بلا بکه یعنی مسئله ده شغل لسان چاوا کو ام کان بن اف عقل الهفکرنه کل و دره هاتیه اتفاق بیستونه ام بکن عقل سوریه سوریه همو بفکرن به دیالوگ پرسکری که متنه چاره سر کن و اوای به ضغط کی بنره ام وای کانن لسوید جی پیش خینن ام وای کانن ساحل جی پیش خینن ام وای کانن حلب پیش خینن ام وای کانن رقه پیش خینن ام وای کانن دیره پیش خینن ملت ایدنا به تکوشینا کو اتفاق چاره سریتینه اوای کاری کی کو ام سرد شغلنه ام وای دکن وکی چاوا 29 چله به استراتیجی کی وطنی سوری لسر yani nikaşı meçed bine rebazi ve çava bine eme çava tekhin rojava hamu partiyin Suri mesela ha em bibejin li Şamê temasuk heye mesela jî beşik dîtin gelek parti û gelek diyalog em hettani mesela em bêjin wekî em bibêjin mesela li Şam heye bi hikûmetê ew îdareyên mihellî kul ceremana wana re cew dike dixwazin tecrübe vê derê neqil bikin yani li vê derê çawa diyalog dibe baş kirin او خلجي محتاجي به حتى الدري دن ام دخازن شبه دناف وانا دا وان نقاشا ببه چاندكي كوسا چاندا ديالوگي هوي ام سر في كار دكنه پیشروجه دا اف گوهرتن مسده وي ببه ايدنا چاوا
بري وصل هاتنر مثلا وكي شمسية يعني وكي مظلة سياسي قصده خسري بنها دفع جوهرتني كتشيد ما في اتفاقية أفنامني يعني تعريفك إنه مثلا خد جوهر خنود تعريف ديك يعني وين مثلا يدنا يعني بريجي سر سوري جد فكرة ليه براني جراني دباكور رجلاتي سوريا دابو يعني جياوي بو إذن في إطاري وكي مناطقي درباستك بر في إطاري كي وطني سوري لازمه يعني مسألة برنجبونا سوري تندر مسألة دا كوم ببه وبدي إرادة يعني قرارة مسألة دا كوم ببه سر في مسألة نقاش ده وبأحزاب أنا جالك ديالوج عندك وتشاوك كان بن إطاري كي وطني سوري جشتي تشبكن ومسألة ببه نواتك في إطاري بفي رنجي ليه دنيره عليه كيدن ده مسألة هولدان ده جبوي کو ام بيجن حكومتها وهويز وجبوي بارتين سياسي الفي دريت تدي قالك بارتين كو دو خسري ده هنا كنت في دريت هنا دناف مسدي ده هنا بفايجي تشاوا كنت دفع بكن امكان بن اف ثقافتها كو تشي دبي ام بكن مالكي برسكريك بالديالوج تشارسمن جرس ام سوري هفد التحمل بكن وحر كسك ايدنا كان ببروجرام بيشخيني اف باشا مثلا في دمي داوي ما قالك هفديتن شيكرن مثلا دناف بارتين كردي دا وكي مرجعاكي كردي بيوز دكي ما فيا طرح كرج ايه علاقه دار راجي يعني وكي ام دبينكو مرجعاكي كردي لازم تجي في برتك تنبن يعني هناك ده فكر مثلا كرد مرجعاي خد شيء تكون شو نا بالعكس مرجعاكي كردي تشبه وك مجلسكي كردي تشبه يا برلمانكي كردي اذا فا نيلي نكو كسك فتنة ناف كردان دا تشبكي وي باي ببي ضغطك السراوي والسرفيجي خبط شد بن بارتين اي اورا ما بيش جريكر يعني بايا وما روجافي كي ماي نقاش بوجي چوكو براني بارتين نافا مسد دا الفي درينه وبراني كردن وانا ما اوسا هولدانك ليكو مرجعيك تشبه لي فجرك كردي تشبه لازم حمو كردان تخي نافا لازم نتني حزبي به لازم نتني دعالي به لازم حمو پارتی جی خط دهبن جواکا سیویل دهبن اولدار دهبن لازم روشنبیر دهبن اوی یکتین می ای روشنبیرانن ای روزنامه وانانن گلک هنه وانا جی خط ده بگرن يعني يعني لا تاني اعتماد سر اتفاقية بس 6 نيسان يمكن اتفاق 26 نيسان جلس كببه مرجعي جلس حركسي تبليغ بك او اتفاق نتني دعالي بن جلس ببه مرجعاكي كحمو بشي فيجوكيش بر قرار كردان بده قرار كردان تاني انا مثلا قال لك او هنا ام بيجن جواكا مد دربي اطاري حزبنا راسته حزب بيشانكتيد كرول دليزي بس قال لك يعني باندوري خواه هنا كي بيترنج بوي فيجي ابايا جي بيويس دكي كوفاي طرف فرها ببه هر كسك ناف دا جي خواه بگیره بله انها اجبو ريكفتنا بيستو نهي چليه دنارين اوده شخوا خالين گتي ده زلارن ديارن دنارين اوده چه خال درنگ مانه و گرك دو خالان ده زوترين دم گاورن آوتن دا كو افريكفتن بسر كبه نها ريكفتن دا برسكريكين ايكو عول طرف قصده فرماندار قصده جوايا داخو يعني دا يعني جو برسكريكين اشترف مدا محمود تشت بيكاني قاوين كل ما تشبو اشتا جرس مثلا اصايش وري قامش لو جرس وري ايه قشتي يعني تدي دمج هاد وري حسكي وحتى وري كوباني وانا قشكي بيكان جرس قوات نقطان در كفن بتشن اوي ايدنا اللواء تشبن افجي بيك هاتاني حالي عسكري ده هناك برسكريك هينات نچار سر كرنا هين مانا اف هين نقاش دانا چيه مثلا بري في تدي هيئتك يبجي شو شامل اما برسكريك يبجا هيزك يعني كو انتجرا قصد تشبه يعني وكيل لواء يبجي وكي فوجكي وكيل لواءكي جرس افجي نافا ودا جي بجري ابد مجرد تيكوشين ده يعني اشتا ابايا تيكوشين جرجه هم يبجن نقاش هم ده استا كان ببجن قصد وقت النقاش كد بيجي ابايا جسمك قصد امن كان في حل بكن يعني جلس رباز نجيرة بيدا ببن و يعني نقاشك جوسه هين و حل نبه مثلا جبوي جماري هين برسكريكا تدي قصد قوتك مزنه يعني لواء هناكي يعني جماري وان بتشوكا
ایوا قوات اوی قصدت بجن لازمه جماره لواء مزن ببه جبوی که وا قوات قصدی گیناف ده جی بگیرن مثلا من نکام هنا کان تبلی بک هنا کان بجن ولا 10 سال نه و مره شرکری بچ مال اف نابه اوانا تکوشین دکن وانا پیکوان عالی امنی دا گاف هاتنه آویتنه آسایشه ده مایه عالی اداری ده işte eko yani usa بلز جرس قاورنا عافتن اشتنا حتى نا مثلا الحسكة مديري تعليمي بالي كرنا تندرستي بالي كرنا انها بيستو دم مديرية البرهانة جرس حمو وانا قاب وتايبت عالي تعليمي ده قاب دنجي جرس ورنا عافتن مثلا زمان كردية مثلا منهاج ترجمة كرنا كردية زمان كردي دبستانا دواري خاندن جسفي يكيدا حطاني يونيفرسيتي وانا كيشكي لازمه قافتي دورنا عافتن جبر وين مجاره ده دم كهنه قاف نامينن ايدنا ابای تردديان چيت كي يعني خلق وقت گمان چيت بن وقت بيرد بيچ پرسي سؤال يعني اشاره استفهام چيت به اف پرسي سؤال ايد بيجي كدا بچه انها او جهين قاف بقاف چون ناف حكومته بقوهيز ده جنا ورقاسي جيل سر هفن يعني ايكو وسا ناراضي بون هنا ايكو وسا هين عقل بري هنا بلابونك هي ابايا يعني عالي بعد مثلا عالي عدالت ده جرس قاب واري آويتن عالي ام بيجي عبوري ده واري انا ملت ما اف يسال موسمك خيره ان شاء الله وخير بيجبوي حمو ملت سوري يعني و هنا سبب موسم بشي عبوري لازم در حال واري تفعيل كرن جبوي موسم في ملتي تبكري جبوي في موسم وملتان ها مصروف كريه چاندني كريه و سالن برجي جسر ونار زحمتي درباس بونه يعني روشا زراعت نباش بو بلکه واه هنك ملت روشي وانا تشبه باندوري انها افسا زيانا هذا لازم تفعيل ببن يعني علي ابوري ده علي حمو ده جرس وانا گشكي ورنا تفعيل كرن دست كار ببه ما دام ما قبول كري محافظه وسايه مديريات خود چه بكن خصوصيات خود پاريزن ve canı dibini ev gürokir'in çım karatini تأخير كرن بباوري چيدكي تأخير كرن كانه هناك فتنان چيبكن جبوي في لازم مثلا اما وكي مسده طرفين ايكوه لازم هر بشي ده بروجي خو آمده ولازم با پروژانا هر دو به مجاركي بپروژه اما چوا باي او بكن آمده كاري و پیش من دكنه bu miti kusar entegrasyonu desekinne serviyal da havuldan dedin. Yani hineki yani geres va saziyana. O geres ku kanı be mesela nikaşek ya uçe be aba be male. Hamu partiyin siyasi be male hamu civaka sivil ku entegrasyonu ki usa çed be abaji kuarına dikkat kirin az bijin be dağıtık. Yani civaka meji lazım dağıt bike. Partiyin siyasi bu ku em be bijin va ittifak pek var dağıt bike. Bu veji قابا يكيدا ما قلت شيء جرينجا اتفاقي اشتا ابنا هاتشتي كو بيجنينا ممكن السبب بخطري ضرارة خابه جبوي في بيويستا كو بارتين سياسي حتى مثلا آلي جواكي حتى آلي مجتمع مدني آلي روشنبيري آلي وانا قشكي بكن ضغطكي وقتا ضغطكي جواكي حمو بشن جواكي دا جن جوان حمو ضغط بكن جبوي اتفاقه واتفاق غوري مرجي كو اتفاق هاتيه وكرم فيد خازه بفير انجاز بجم ويبا اونا رابنه ليه لازم ام وسا تخمين نكن زوزو رابن پر صبر گرگه جبر باوري شكستيه اف اتفاق پشتي شركي چي بيه اف شرات دا يعني ديجيتيه كي هفته يعني مثلا تنها دق هيزي بهفدر الشر دكن ديجيتي دكن تكن اتفاق بكي يعني زراري قاتنا ديتنا قال لك ليد فكرن قاف زوزوي او نجا حتى اشترفي قصد دجي يعني قال لك مثلا افي كنت هات الشركه او كن وتشوا اتفاق ببه يعني افجي ابانا برسكريك قلنا مسالاكي وسي بسيطه مسالاكي معقده يعني كومبلكسه چی گرگه عقله کی وکری دخوازه رونی دخوازه کو ام وای پیک بینن از باورم وا پرسکریکانه و نبه سببی شرکی دن چه بب لی لازم جی مری هزین کو مداخلت کن دخوازن اتفاق خراب به عقل کو دشامه ده کو نخوازه پیک وره هنه کی با جهتنا جی بگی لازم هوشیار بونه مرانجی احتیاط مرانجی هم بر هر چتی هب
بله زور سپاس بوده راستی نقاشه که پر زنگین بو هم که خوش بون گوتبو میوانه ما برز حسن محمد علی اندام دسته ریوه برگام مسده زور سپاس گوتبو میوانه ما زور سپاس بویش. بله بینرین ما برنامه می تایبت یا ایرو که درباری ریکفتنا 29 چله وی آوای بو برز حسن گلک آگاهی بمره پار وکر هم نرخاندلین ریکفتنا 29 چله هیوی هم او بدلی و به زور سپاس و ما تماشا کر ببینید خیر و خوشیده